Udakot Jong ke Kynhun Myntri berunong aihtian ke sokar MDA bar u bakpol lingdo. Ula pentip ni kesngi ke Kynhun Myntri Jong ke Jylla ke ledep ban ai jing Mynjur ya ke Forensic Science Laboratory Services Rule Jong usnam ahajar apawai. Kene ke Kyndon ain ke bertemai kan wanra ya ke jing pendon kam ya ki Mobile Forensic Crime Scene Unit bat penbuan ru ya ki nong tray Jong ke Forensic hakeleng ki district kenang ban penklan ya ke rekom tokit ya ki kam sniu. Ki wede ki jing yo jing Mynjur badangshan ki kentup ya ke jing kentiu ya ki forensic lab sya ke directorate ringkat ke jing penbiang ya ki jing don kam baro ke jing ai jing hikai ba ke jing penbiang ya ki tiar kitar. To the Myntri Forensic Science Laboratory Service Rules 2021, and this involves the creation of the Mobile Forensic Crime Scene Unit, and Cabinet agreed to the creation of more posts in these Mobile Forensic Crime Scene Units, which will facilitate crime detection through mobile units, meaning